Wey'ngane zakwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofinywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-admin. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ukuthi uqinisele usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Wey'ngane zakwethu sekusuka umsindo ey'nkundleni zokuxhumana, nali-ke iqiniso engizonivezela lona njengoba-ke kusuka umsindo ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bakhala-ke ngomnikelo othe-ke wakhishwa ngamaciko kamaskandi lapha-ke emngcwabeni kababa ongasekho emhlabeni umaqhude-ke Mkhizo bedume-ke ngokudlala-ke ubhiskidi. Wey'ngane zakwethu nali-ke iqiniso okumele-ke nilazi. Umthombo wethu othembekile uthola ukuthi cha, wey'ngane zakwethu phansi-ke amaphaphu wey'ngane zakwethu. Le mali-ke ihlanganiswe ngamaciko balela-ke ku-R8000. Le mali-ke ihlanganise wey'ngane zakwethu khona-ke lapha-ke emngcwabeni kamaqhude. Yinto-ke yenzeke ebevele-ke ingalindele noma-ke into ekade ingahleliwe wey'ngane zakwethu ukuthi abaculi bazokhipha-ke lo mnikelo, not ukuthi into-ke ekade-ke ipleniwe, into-ke yenzeke abaculi-ke bengayilindele. Ngakho-ke ngane zakwethu abantu abaningi-ke abangagxeki-ke abaculi ngokukhipha-ke noma-ke lesasamba semali wey'ngane zakwethu ngoba-ke nabo bebengalindele ukuthi-ke bazokhipha-ke umnikelo wey'ngane zakwethu. Imali nje ehlanganiswe sebevele-ke bekhona-ke lapha emngcwabeni kamaqhude wey'ngane zakwethu. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo daba. Umthombo wami othembekile uveza-ke lezo zindaba-ke lezi wey'ngane zakwethu eziyiqiniso. Ngicabanga ukuthi abanye-ke abangaqondi sebeyaqonda ukuthi kungani-ke abaculi bekhiphe-ke leya mali engango-R8000-ke ngoMara njengoba-ke bekade begxekwa ey'nkundleni zokuxhumana. Mina-ke sengiphuma kanje wey'ngane zakwethu ngumsizi umfana phansi sho singomhlabela ingane ngithi nje ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Mina-ke sengiphuma kanje.